Hello, my beautiful people. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you for the watch this my video. My people, as soon as know for this our channel, say we they bring gists. Apropos anything with no concern gist. Now with the land for this our channel. That's why you see this channel with the column. Apropos Saga TV. Anyway, if you don't see that channel, news and gist what they do for dear. My people, I beg, make una continue to encourage this channel by subscribing. Just subscribe. It don't take anything from you. Subscribe, put on your notification bell, like and share. I will also appreciate all of you when they watch our video, when they share our video, when also they like this our video. We really do appreciate you all. Okay, guys, I will leave una make una watch this video. This is our latest gist. May I leave una make una watch am. Okay, my people, I will see you now for my next video. Bye bye. Amazing or ade you are. This message direct to one she goats one of Spain, where they salt and water ministry. This message e Julia Poka Rema Ose. U remember u jame o we niju emwe bogbe. We niju emwe bogbe no we no ladin oyin no lakina na hin Rema Ose Julia Poka. Isho a onu ya avuli guy wo go. O ya reme bekpeti uge. Gay. Umaneti gwa bumi adie Victoria na yego jane gbueno. We maneti bumi adie Victoria na we no ya gbogbo be wonu jeve aseti wonu jeve swebe wane. We na ya vuli guy we no ya enwuni ngunu gbo be city no jeve wa. Gema Ose. We gi me wa nozo. Nu na me gbe kin ai idigo wejia. Aso wa betu o lo kan ne dorori. Eboniju emugbu eni umaye agwalebe nu aya se ni eboniju emugbu e. Eboniju emugbu e. Gweme agwalebe nu aya ya se ni ebono eniju emugbu e. Iju eno hinu wewe nu wege ladin orinye. Gwene Julia Poka mekana. Iju eno hinu we idin orinye yema onu na nu lava yema onu areke ni ana hiye. Julia Poka we aho abetu meme. Where me ma who come? Who care atale menutalo? Gay, ikaki henebe kiosa. Ugema Ose. Ugeme emaniki oheme munya wandia. Gema Ose. Moye kunini. Ya mawe karata na yakihe. Ni kaviole oju wegbe. Ya degbe mawe bena ya yo o gia bo no ma ve hense ya mawe made karata memenu wagwa love ministry of water and goat ministry nu waje gay Rema Ose iya nu wa ya do rubbish be salt and water ministry mo ekun nini mo ekun gi gbo inu ege na o ka oge a okeke iga degbe mi o ko uri eni mi una degbe do su eni mi be salt and water ministry benu ya gbigbi age ivo Paris ya vie ya ladiano Rema Ose ye ozo no ma ona ya ga ebe de agbe benu ya gbigbi age a benu ya we mi wo ga ebe Paris ti ya vie ya ladiano Rema Ose. I respect people, not that I am foolish. I respect people, not that I don't know what to say. I respect people, it's just because ebony, ugonok beboni, ima oni duari nyanya. Because tu we hoa. Omoni jeri mwe bogbene, omonagi julamene, omonagi wemine. Umay gwalebe no aya serious. Ni juwe mugbuwe, oke lalakba no geke. Umay gwalebe no aya serious. Uwe ye meme gbikin elele ran birikin tali ku eme lele ran birikin we ma bon we na bie no pe ha we ne Julia Poka we ma bon awo we karatu we ma o we na bie no ru ha we wa gwa be ne mi atie wo gbe so wa temi so wa o eme no wa do atalo we ge kun ni wa no ho ma mu okin ado gwa obembo odo vule secret no no vulu lade we gi mebe gbo ma beri we ma bon abo we ma bon nu wo we na bie no pe ha we ke Nigeria anima we ma bon unyim we gba bon
last year we bank be again. A fool at 50 is still a fool forever. Last year we bank be again. Uwe ye gladian do agwa we salt and water ministry. Ugbo vie wo. If you don't know some, give me no soon. Venu mi mena. I like keep quiet. Rudan we rudon of you go no. Oh ya me hu wa kedero ade. Know that I am foolish. Ina yigo me dibata. I can't do time me wana. Ina yigo me dibata. Ona when yigo me dibata ni. Ina dibata ni. Go get because the TV ni ke ladi. Mona wait. Cause me is too much igberi ma. Not by pinky no because a ya vodu kun we ban. Egbe batana no pink. Egbe batana no. Ina jigo me ya di bata ni eledi na. I jigo me di bata no na we jigo me ya do. Ena gele jigo me or die because of this foolish she goats. Or see any man I deg be o ma beg me where mama fe buy and go buy. Igi kue kaka. Ina jigo me na di bata. Ina denege na. Iga buy when no salo bad no me basona. Ina yigo me na ya di bata. Ina di bata ni o when ni dolary. Ega ni ana we mi Paris. Ena jigo me ya di kadone ni batare ni. Abi ya berio ni ke ya ye vunwa. E so ma ebe do mo riane. Ibe tete la video we do pa berio ni me do wa ye jere na ta wa dete di an wa we no so no me ban. Iwa ya akine na be bata after all ya ma eri nene mi ati eme igo me ka ya di batari ejuli awe igo me ka ya di batari we no do ladian no to go ni ho awo gbugbu we gi me wa no do azu of a live video ina igo me di batari igo me di batari agani me ya snap any batage orwe ha ya zo say ye me na ima no so any brother no you go away odina kama we are me silly oti ono pegume. This she goat. Either you go make kaya deneni bata nona we anyawu. Ona we yawu yeri eneni go gume ena woke. Nyen gelegele ika yigo me done letter okedori eneni go gume. 1 week 2 weeks or 3 weeks okedori go gume. Ovekbe yemiri me go erie ohunye hiayen eri ohunye made okay eri ohunye emisu yen gbogbo eri yen ri eti hian eri yen made okay ena woke si so pa ma ivakini owie wo pa ma kin ina eno wahala okedori eneni gore yegiri eneni gore mena do send eneni bata ina do send gie ega no na veri account number oge ukmeni ka ono yenyo voto na ni amna bohie kuva koka kono hamna gin agun ana share account no bag even no do no penika you come with the picture via the picture la dia make do amu la dia you carry no bag la dia on you sell sablo ba me ana fi yan were no bal yan se you carry nene no bal la dia me go dori e la dia ne abandon product in oro on na do asu ni me live video the reason me na dori egbe me ide ijono ni ati o sawe me gazo wegi eri me ya eri egbeme do ye di matter aswe ni me yone ugbe ya ni ya me apodi onu we my people ugbe ya ni ya gbe yo hian mo kedero ade ukwen ni ka oni mari eke no la me ke no kede free set na 150 ebe mu ha no ma ukwen ni ka oni me ke no ri me ke no kede imati ukwen ni ka ojibo gbe ma da yi ba van ma da yi ba vie hiore iya magegbe okome e fosa ya dio tu ya otu ka me na la gweregbe iya magegbe okome asan avan so igo penika oye ku oni otitode na bo hin ku yi na mana temata no vigo penika o giviere iya gwa yin odigo yi me ya so ni egine rudoni ado ya ri umile to ya me tie bo me ni mana okpa maiva no digo yiroto over na do zekpopo or rakokako ene ma okpa maiva ni no ya si eri beta mene no tie the person no den any go pe ni kauji awe me ya so ni me ya gasi can you imagine rubbish ni mena gele BOS there no gume gbu inu gwa be den na anybody no de gbe tie me you pe ni kauni emi yan pa ni aju wa o mi wa believe
Kose mo digu kweni kauji. O ma no daji wa ya tiye. Wa me no bai. Wa tijin ni ariye no riye no bai no wa. Wa degbe damo. Gie na o kau. Gie o kieki. Egu no go mo pa mo ejo mo hu. Egu no go ma mu. O ma jo. Egu no go ma. A plan wa. It is going to be hot so badly. Oh hot to wa. Ba koka konu wa dia. Oh hot to wa. Hi abe no wa rumani ya. Oh hot to wa. So ibata noro ena kamewe sise water ba we send egu me mo send egu ena ho dai wuti go me igi ho dai ne megi send ne ni bata again abi batare owo na yen gi oda o ibata no we vi ogime ni me oda owo na yen gi oda na my sister for that reason imana kin bata na ne I return go ni go we one year ya kin bata ni e 1 year ni ya return go ni go Iga baby me yani talona even brother no be woman no beti ina do send audio ni send gioni oni wa me ni no dio ni wi na time ha when no you go what wa ti wa ge una gbegbe this audio is too harsh ni because me re wipe before me na do send e ladi audio no run ha send e na keep it in case of city ya need audio ni wa me audio ni vio me we Eyo ya kpo dioni veni ori agbon e variabe ami me pa no mata lo yo dioni ya su pin ni ka oni ya popo ki amejina on a faithful day again ni be beg go na be live video me oni be dey ha ani gbigbe ya ga ya dopin ni ka ona be ni metamu wana oni gbigbe ya ga ya dopin ni ka ona itame lady again ni mabo lady o se me ni magbare city be wana ina ege no sunu Ogo no di mesebu we. Oru pa wa to tanya ho pe ni ka o. Be ni mana okpa ma eva. We tiki go saloba o we eva be kete noje. Ege ni ga se we all we pay for it dearly. Ege ni na se e sepe mata gele no ge bi ya no watalo. No mago waro e mata. Wa ya ri o jayo mi ya no wa o me. Wa ri o jayo no messing for the wicked. Wa ri o jayo ye mana ebe je ba mu jagbori eki e ma ye be age ba be mu ede de ko amame no de so eriya ta me na we imana kin batana ni because nu we ya he we of you go make ni o we onu we ya we me ni we onu me na ina we 100 years ya kin batani 100 years ya rigo na go every time I will every time I have o ma no we tie no we go we no tie me ni we tamoni no ina brother Iji go me work bogosogo. Iwa no gwa dueki no magwahi. No gwa deki no magwahi. Ina iji go me work bogosogo. Ina igo me. Ija we rubbish. Adueki no marie. Eta adueki. No run okpado ayeki me do rubbish. E brotani awoge no we no dozo say ye me nitalo. No dirty by me ya nitalo. Ina iji go me do rubbish. Imanaki batani na we 1 year yakin awe 2 years yakin batani ya mo egwere gbegwe ya ri ge egwere gbegwe ina until I said that shoe ike sendi go wegwe oge ni merie mes money ni merie ladian no we that I cannot do for anybody okono of you go no pewo that I can never do for anybody until I said that shoe ike ri go we no egwere gbe every time I will here. Ogo awo oge no ge ni anu ni akin the brother ni beti me when ya dozo say ye me nitalo. Because all the audio is there. All the audio is there. Yok audio gwe me mo audio ge na do wetin mo to oge na. All the audio is there. You to boy because egwagme egwati yok audio gume. Ina ko send in audio no view go pa ina la wo rame audio na kakpe ni wa pe ni okedu otukedu ogun wa me wete ogun ipo ni yi enyan yen wijo this word is so harsh for God's sake ina evini ya ewu me pin ni ka o metamu gwe na audio ni send go me ti me wa keep ye fun pa in case of case gado akpa pe na do we mo we abemiku orun pa bo Valencia Oko ite mo pa be dokpa ogwin yin ga jigo ni me o ma no re mana odege be audio no ni pere
ina vi kmeni ka oni me mai o kian me do gwa do aje o kian me ami po ye emi ni ma okpa ma eva de me yan ya gwalo o ma ye se no ya ka mai no wi leader no ma leader o ma ye se no ya ta me no return igu kmeni ka oni dan do deti yan gwalo me no ke kunu no ladia o wa hia o bo wa ba o we no wa ya fi ko o bo wa ba kun we no wa ya fi ko o bo wa be tin salo bo wa be tin di ka o bo wa ba kun so eri ya se batania eni me na ka me we iya ga zo ne I return go we go ogo ni meri extra money me ni meri egu we juli o ya kpoka that I cannot do for you oho no ga ira me ije me ege na do ki iya ms2 we oho no ga ira mo ki oho no ga ije mo ki I can never do that for you on your siena o ma agume dele mi wo huye na ogume dukmo pe vaya de espe yan je be mana ina ka me we wa when you die ni me wo wa po lo se yan gbe ina wa when you die vabe you must give me the money before I order iyi go me do work bogo no because if you know uni o se ni na do awuyan e video ina yi de gbe wo ni rame ama ho jeve ebi ni meta me lede va ni wo wi na ni ke espe yan evaji eswe di yan de ina ha me awe ugwa kari go gume ne ke order eti hi amigo ni aya order enu wa bete mi no vi akpoka wi me o si eni na va ogwe ho no ga irame o ladi amidi o jeme ore we ha obi me la wo jigo na ya de mi gene me de amawu orun opa no ra coca cola na I no dey do am for anybody again of you god lo dena ona gbewa because ukbu waje dojori okay ma wo wana wa gbe gbogo do kian stay off my path cause onyomo wa hia gbe stay off my path e man ya no social media who was be coming here when you stay away from me wa wari ege me because okiana onyomo wa gbe because oga sun azeduna wa ka ge kuni ma redo wonu wa oga sun azeduna wa ka ge kuni ma dogbu yi ma wa oga sun azeduna oh my god salt and water ministry wa ka ma do ranu meta stay away from osawe megazo wege wa gume degbe hememe munu wa be salt and water ministry let it be sound one to each and every one of you anybody no gumegwa call my number direct call my number I got a salt and water ministry. Iya wo ke no. Emenita lona we no ya julame. I got buy de go make ya di batani. We no ya julame. Deti me buy be emenita lona. Wala wo. Ima ono de gbe kan me kan wa. Ima ono kan me kan wa. Ko so ga kan me kan wa o nyo gbe wo kian. Wala ho. Me ku na de una le. Me ku na de una le. Ikabe degbe do tsane ikata vedero nupo ge ba degbere na salt and water ministry e mebo wa ke no se ke no rame unero la mo no enegbe yareba I don't want to insult those that matters negbe oho no riba no ni ho hu ani ro no ma be na azuse ye me no ma be na bo hie ati egbo ma leader ka a ro pa be ke no vie ke sisa la wo Guivu egwan. Ijoro moze. Guivu egwan. Ima oni degbe hememe munu ya be salt and water ministry. Leni duagbu ima wana wa me ho verio. Ima ho verio enye gale ogbenye gale. I never see anybody moka honkoni mo degbe be lati amema. I never see anybody be ni kata moka honkoni mo degbe be ati. Biare onye ale ogbenye gale beni wakamu wana we wade ile uwa ona ewe mi ati wade ile uwa wakeki su ni me ye rubbish wakeki su ni me ye vo because ivo ahun waji wakeki su ni me ye vo veti meki batanani you can never get that money read my lips but I won't many ka onoro ima okpa ma eva beni kaye tabe peti woge eriye degbe mutiama Ukmenika is not with me. Ijera me ya imi wa, ijije me ya imi wa. Wa degbe dam we one day.
Anybody at all one. Why the bit ladian to swear you penny cow yo me ho. Why the betty ye me ye muk penny cow. That ugu need to be my wabena. Enough is enough. He may go now walk bogosoko. He go na yawe me see kunikon. E go ya. Can never put my money in darkness. Allow go. Una de salt and water ministry. I degbe so ni me rubbish. E julo yakboka. Imanahi batanan ne igowe. You cannot get it. Read my lips. Ihe webe nugudi Victoria. E Victoria je. E Victoria eje. Yakama wege ebe nu yavuli guy gbe banwale le street here. This is Europe for God's sake. This is Europe. Where are they mere Victoria Gaste? Iro iwa gi obosu wa. Ire Victoria Gaste. E julio yakboka adie Victoria no ade. O Spain igi ogbedia. Evano webe relocate ade after gbigbe agafone. Where are they city ni mejina e Victoria je. Since you were made the city, come to this city. Yakamawe, even a musakeke, area musamimi. Come to this Victoria Gaste. Where because him now where because a city na ye. I don't want trouble with anybody. Me, I am fully waiting for you. Come to this city, and I will know the stuff you are capable, or the stuff you are capable, you are made of. Make the city Niger. Itama whenever Niger, a Victoria Gaste, or a Kenekuni stay. Adi, Ihewe. Why, we Oviomo Seni. Uwe oirake wo yo mono. It's not easy. Take your time. We not come here again next time. Ihewe be Victoria Gaste. E Victoria je we la moto no ade. Uwe na ya vuli guy, ugbo we na ya banu agbe lele conductor ole park me gbikin uwe we ajebe mo. This is Europe. This is not Nigeria. In Nigeria, we na doing e we bo majina. Come to Europe, merema, ire Victoria Gaste. Adi. Akama we. Even nuwaka doni. That is way because the reason why I keep quiet is sitting here. That is the reason why I keep quiet. Enye gale wonona ogbenye gale. Me wa no we vakode. Fully ready. Ko wa no we vakode. Except mongele digo kmeni ka oneji. Salo bano zoru no wagbe. O ima dayi. No wa ya rubbish ni me kason ke bava. O wa hi ami o balo no say no. Ehie do kan uzaze. I dey wait for all of you. Anything that has to do with salt and water ministry, ma no come. Our ban wana yale. Stay away from Osawe ni gazo weyi. Okpuwa aje dojori, ori mene kuni je dojori. Except mongele digo kmeni kaoni. Salo bave ni kaono zorwe no egbe julo yakpuka. Egume hi noe rudo otogo ni my view weyi. Egume hi noe because of my kame kaon. O makame kan wa manati when you return you anybody know the beti me ye mu you will see the other side of us women gas wigi let today be the first and the last the beti me ye mu igbo here na ladan be the whole world why the beti me ye mu why the gbe down amanya hu aya wese no do hook when the cow you total. I do a gualo of me bikini to say what come a what come a canwa. Iria mo gamu when iria la coca cooking. Si se me kuni do wabon. Why, I waga son of ban always in one orgason who no was in waba coca. Si se me kuni magu wabon. Why was in oma, I will diagbo wajo. Irio gajino a coca. Because imam emakporo no si ugbowe ikama wene we manaki batana ni return igoni. That is me. Imasa me yunu yata eva gakma o gareba bitenene. If you go here ivakin imasa me yunu yata awe 1 year yakin any bata 1 year ya rego we go. That is the truth. Ogani meri gi me ladian meri ego we wa
on your bow, or you take your shoe. It is your time away. In a uvi bat away because we all die. Or when you all die, we send the aim, then go alone. So there was sent there in Akba. What anything get some maybe. Was sent there in your die. Ihogo, uemego, nijiko me kadoni. That I respect you. You give a send there and then I post, you can post a word like a bee butter, or my like a go no way. Even where my way, meadow ham away, way. Wherever me bonny there. Veni megina. You can add go my demi, very good butter demi, better hungry. Any me good butter demi, better. Even in my way, butter what to make me wherever me bonia. Any new way butter mugumea. I know understand. What can make a wife yes or can water ministry? Walla ho. Udego who would be men at all, yesi. Udego who would be men at all. Udego who would be men. It's stressy it all. Walla ho. Yak by you too worry. Ama gyoga me peace. Walla ho. Iro to ne bena ohoma. O to ne bena ohoma. E diaja. O to Jesu logino. Walla ho. I am having my peace. In my own new can wag. O zeni wale lekiana o deno huyano. O zeno wale lekiana. O to an NSPPD. Ele lekiana gbe wa okome. O to Daddy Jeremiah. Ele lekiana. O to Apostle Priest. Noro ekboma. Ele lekiana egbe wa okome. Egbe okome. Keke pastor no rejemi ni o tota boy egbe okome kuna let na be e pastor no le runi mebede ve WhatsApp o ibirino no yerun sum ke messenger o ibirino wala ho ima onene we na o sawe mega so wegi o akwo sawe mega so wegi enough is enough. NSPPD abi wala o when why did you ask more lads wala o when why did you ask more lads Messi Hondo we say we move jare we move o ma dago ku egbe won wa yesi altar of fire ke na back here altar of fire. I am well pleased with those group wala ho. I am okay with Pastor Jerry Eze. I am okay with my daddy Jeremiah. I am okay with Apostle Priest. Walaho. A pastor ni lelekiana ni sunujina no ho aruwe. Where me Pastor Jeremiah do wala de on wati ebo. It can't be na. Where me Pastor Jeremiah wala de on wa rovi over no ma biele. It can't be. Where me Jerry Eze. Oh, while I don't marry a testimony Romeo. It can't be. I am having my peace of mind. Warowa. Because egwa no tawo amweme yavai. Egwa no tawo amweme yavai. Nyeke aka wukmeni kaona go o ma omo no goe. Oma ni megie buye bederi oni ye makolo ona oma. No na ha we va no ina tamoni we hade. E hano. Eva. We no view kmo we no. Because he makes strength in a yatali koem. Ukme hani de. And I can't ogari eji. So we go yan waga very account ogeno. So I am on your account. Wala I will go wagegbe okome. Wagegbe okome. Wagegbe okome. Huh? Now don't get bogey my ye here. E kuni bogey my ye here. I will guy me wa me. Beni wa me PC na ben SPPD. I will guy wa me owa la megbe. Ola megbe. Wala ogo. Read my list se julo yakpoka. Sisi wo bomedie Victoria. If you bomedie Kenije. O ya me kama we Spain meje. One day. You know sometimes wa temi so gbeso. Oye na ye vuli guy wo degboka. Wa temi we bona gbeso we nene de Africa. O we wo man no ye vuli guy. Erere nu wa ye ya vu guy ni nu ya mo eboda o mo bi ye keni. O we ye do ado we webo.
Akpe we beru wegbe. Between God and me. Eme agi me picture we man. Akpe we bu.